Znači, Sandžaku pripada jedna totalna samostalnost, jer Sandžak je bio uvijek država, a na teritoriji Bosne nikad nisu te srpske pokrajine, te oblasti bile nikad pokrajine. Znači, apsolutno je programski, čak da kažemo za SDA, da zapravo Sandžak treba da se izdvoji, pa da ne znam šta to bude. Ne da se izdvoji, nego nikad da se ne izdvoji. Po čemu se izdvoji? Ako mi znamo da u Novom Pazaru postoje najstariji ili srpski ili pravoslavni spomenici, a vidimo neke, po meni, ako ne mogu da kažem nenormalne, bar neumjesne izjave i težnje, da se neko bori za neka ocepljenja i osamostaljenja država, a idemo u Evropu koja nema granica. Ustrajaju na ovoga što su rekli, pobjedit će i napravit će državu. Bošnjaci će biti prvo dobri partneri srpskom narodu, a Sandžak će biti sigurno dobra komšija srpskoj državi. Ako stavimo srpskom državom, bit ćemo komšiji. 4. novembra izlazimo svi na glasanje. Glasat ćemo, izabrat ćemo Bošnjačku narodnu skupštinu. Zapamtite, Bošnjačku narodnu skupštinu. Da riješimo i status Sandžaka i status Bošnjaka i da smo sposobni da napravimo državu sretnih ljudi. Gospodine Ugljanin, zalaže li se za secesiju Sandžaka? To sam ja čuo, mislim, sad sam čuo riječ. To samo nenormalni ljudi mogu da